get meluan ikom lok me climate change kumbeti joma gi char ba guti wa Kigeng ni tika bal bia chara ma megi pian gi innon kumbede peramo tongo bawo mere chwal pian bawo magito gi yubo me timba eni ma chara en me yupo kom ma chara ma beri ye eni dong pedo beti me pian Kigeng eni dong tio cutting across warama drawing line ka kweni eni yeno mere ki biye ki bito me yupo timba ma ki bichwara welo ma wa ma dakile iwa chana in terms of dollars kidong eni mer ki to mer me makane pa there has to be a line drawn pa jolo tamgi bena pa be jolo be pa be chwaro utika mietoni ki revising licenses mamegu utika tongo yen won muto yen mi maka mi bawni utika ekaza di moromo nyotna yit gamente ni opero pia mi ton yen mi baw ente pe ki ngo I pe ki kiriwa forest me pero nye pe wa ke yen me pero mi chako o chero wilung o pa ngo madano kama yen ma beje ti ye yen mano neno pore mi ngolo baw wono ngolo baw o chero joma tu do kin gang no go donga te kalemo pero ni ka beru magati ye ke balo emale si nero ngo motimme maki ber ka clearing ngom I pade maki furu yat ki ter greda ki furu wa ke lwerane ya wa ni ki che pier kam kana ki mero cerka no ki mero cerka fu now that is part of the destruction ni yen makati ka tongo gni ki tongo indiscriminate cutting of trees ki ton yen mo ken ki tongo we ba para tanye lwere ka kor chwe yen dok na mo tri ento gen ma joma pa ngomi gen gi chero gi timu I level mo ken tem bene pe ngom gi PMP ngomgi and they don't care what will happen. The aftermath of the destruction. O werenero ni kadjo mo pero yen mago pero yen chalo yo para cha meti gulugini. Ingiri meteke license ni PMP tongo kwe ito evuani. Ingeni ke ton you replant. Ento joma pe ka pero yen magati cher ka workin pin ka yinyu yen ni yen mateke nong yen ya ya chuli kuja. I cher ka tongo mene vuan pa chuli ma yati ye kuni ngeni ya ter ma ka pier dek pier ngwen pier bij me down we ko o level ni you cannot get a license to proceed. Look, that is wrong. No. Ba America girma na ko ba wat ki dan ni line what you don't open compete 07531807670783003215 MTN ko chim chwal duoni kum lok mo ti neno ne igune weng gweni makiti perane ki ARPs yen makiti tongone ma wegi timba wache ki miete ki kwan ki geng ki ye ni jima pat par weng mo ba ko kini kan chwal duoni me duoni ikum lok igune weng chwal message go beno chim wa be ki ker me gamane pat ne ti ka wache lok timba yeah so one atamani kirika kete miete gamente okate kaminigi licenses onyo ki duok licenses kita gete kwerene licenses should be in forest. In metiki vuan tong vuani kuna ngeyo control ni aton katon kamatoni awote kwanyo lwere awote pietro yen mokene there's no problem. Ento jomatika word American guy ka yinyo kama vuan ti yewe agitong yen should not be allowed, should not be tolerated.